teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibie Ahmad Channel. Yuk ikuti Habibie ini teman-teman. Mencari nih teman-teman. Wow, banyak bebatuan ya teman-teman. Wow, kita mulai mencari. Ada apa ya? Sini ada apa ya? Wow, di situ ada mikroskop. Wow, kita ambil ya teman-teman. Wow, ada Mickey Mouse teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Wow, kita cari lagi. Wow, ada Mars ya teman-teman. Wow, di batuannya ada Mars ya teman-teman. Wow, kita cari lagi. Ada apa ya? Wow, di sini ada Ipin sama Doraemon teman-teman. Wow, kita ambil ya teman-teman. Wow, ada Ipin sama Doraemon teman-teman. Kita taruh sini. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Ada apa ya di sini? Wow, di sini ada boneka boba teman-teman. Wow, ada yang rasa coklat sama rasa susu teman-teman. Wow, kita ambil ya teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya? Di sini ada apa ya teman-teman? Wow, di sini ada Upin sama boneka Squid Game teman-teman. Wow, kita ambil ya teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Di sini ada apa ya? Wow, di sini ada ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, ayo kita ambil ya teman-teman. Wow, ada ondel-ondel pocong putih sama hitam teman-teman. Wow, sepertinya udah banyak ya teman-teman. Dadah teman-teman, jangan lupa di subscribe dan ditonton dan di like ya teman-teman. Dadah.